capek. Hari Minggu. Habis baru mata perut badan lemes udah. Oh, jadi istilahnya pemulihan bayimu. Nah. Ini pun ini sudah masa mana mau anggo murarun nih mana. Oh, ay kuwi ra ko na ngai do, nun mai do. Murarun ini perlu beli. Ana na har di mana sor to. Yang lapu merah ngalingkaran di badi kan. Ada pemerah di sini kan? Iya. Jadi stubing di dia, di stubing. Di sudah debir. Oh, jodak kita. Ay itu si Pak Tumi Travel mo. Iya.